Assalamualaikum, Mak. Mak, kayaknya tahun itu Gusti nak bisa pulang loh, Mak. Itulah, Mak. Payah mana hidup di rantau ini baru, Mak. Pasalangang dak baurang salangang dirimbo kadang semakin jauh rasanya jalan pulang lama segala pasandian tangih jatuh ke dalam tersangkui dalam rangkungan rusuh hati bertambah rusuh tak bayang kampung nan jauh di mana sih kata lulu harilah hampir ayo kiranya Allah di pertengahan puasa pasal semakin samo carimbo indah baurang jauh tak bayang ayah mendeh di kampung raya kapatang indah tak jalang Allah ka jadi suratan untung kini mungkin baulang kini puasa bangsu tiba hati makin taibo anak ayah jangan mak dirantau paman di ayah mato kini puasa bangsu tiba hati makin taibo anak ayah jangan mak dirantau paman di ayah mato pasalangang dak baurang salangang dirimbo kadang semakin jauh rasanya jalan pulang lama segala pasandian tangih jatuh ke dalam tak sangkui dalam rangkungan rusuh hati bertambah rusuh tak bayang kampung nan jauh di mana sih kata lulu harilah hampir ayo kiranya Allah di pertengahan puasa pasal semakin samo jarimbo indah baurang jua tak bayang ayah mandi di kampung raya kapatang indah tak jalang Allah ka jadi suratan untung kini mungkin baulang kini puasa bangsu tiba hati makin taibo anak ayah jangan mak dirantau paman di ayah mato kini puasa bangsu tiba hati makin taibo anak ayah jangan mak dirantau paman di ayah mato kini puasa bangsu tiba hati
Ana